Il-linja tal-ajru Ryanair ħabbret 3 rotot ġodda minn u lejn pajjiżna. Dawn ir-rotot li ser ikunu introdotti mal-iskeda tax-xitwa ser joħolqu konnettività ġdida bejn pajjiżna u ajruporti f'Tel Aviv fl-Iżrael, Lisbona fil-Portugal u Parma fl-Italja. Dawn ser ikunu qed jingħaqdu mar-rotot diġà mħabbra biex b'kollox Ryanair ser tkun qed taħdem 12 rotta ġdida minn u lejn Malta fl-iskeda l-ġdida tax-xitwa. It-titjiriet fit-3 rotot ġodda mħabbra ser ikunu qed isiru darbtejn fil-ġimgħa. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Air David O'Brien stqar kif Ryanair għandha 62 rotta b'kollox lejn pajjiżna li huwa wieħed mill-akbar ammont mill-linji tal-ajru kollha. Huwa qal kif dan huwa frott il-fiduċja li l-linja tal-ajru għandha f'pajjiżna u l-potenzjal turistiku qawwi li ser ikun kruċjali f'dan iż-żmien fejn id-dinja qed toħroġ mill-pandemija. We would expect that certainly by 2022 there would be such harmonisation across Europe and that Malta would not necessarily be at a particular disadvantage in terms of restrictions relative to others, particularly as the vaccination programmes in other countries advance and the issues of the non-vaccinated become less pronounced. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolos stqar kif din hija aħbar tajba oħra għas-settur turistiku f'pajjiżna. Stqar kif inħass il-bżonn li jkun hemm iżjed konnessjonijiet frekwenti ġodda ma' pajjiżna u spjega kif bħala gvern irnexxielu jagħmel bilanċ bejn l-importanza li tkun issalvagwardjata s-saħħa tan-nies filwaqt li jkun assigurat lejxin tagħhom ukoll. Il-Ministru stqar kif issa jħares il-qudiem għal iżjed kisbiet f'dan is-settur. Lantana jibqa' dak li niskopru numru ta' niċeċ turistiċi ġodda wkoll sabiex naraw li fil-futur it-turiżmu jkun verament sostenibbli u s-sostenibilità ma tkunx biss buzzword imma jkun il-mod ta' kif naħdmu aħna qas snin il-ġejjin.